Tubahaye ikaze muri uno mugoroba wo kuri uyu wa kane tariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Nta kindi rero kituzanye ni ukubaha breaking news. Muri iri joro byifashe bite bwana Nshuti? Byifashe neza, urabona ko umunsi wiriwe neza, ufite ikirere gisa naho ari mberabyombi, imeze neza cyane nta kibazo. Ni ijoro ry'impinduka, ni ijoro ubona yuko leta ya Kinshasa ishobora kuba yahinduye point strategy, ndetse ishobora kuba yahinduye uburyo bwo kubaka ikoranabuhanga rishya, nyuma y'aho Kisekedi n'ubundi agiye muri biriya bice byo muri Amerika mu bigendanye no kurebera buryo ki umutekano wagaruka nyuma y'ubwoba bukomeye yuko yahita ubwoba ko AFC yamaze gutrackinga n'ubundi aharara. Urabona hari iki cyahindutse ku murongo w'imbere y'urugamba, ko bivugwa ko imirwano ikomeje kubura mu bice bigiye bitandukanye bya Uvira. Yego, ni ikintu ubona kiboneka ko byanze bikunze ntago yagiye kubera ko wenda yarahamagawe, urumva ko hari kiba cyabaye ngombwa ko kimuhagurutsa kikamutwarayo bitewe na situation yari afite mu gihugu cye, kuko urabona ko muri iyi minsi bijyanye n'uko niwe muntu wavugwaga bijyanye na operation yari afite muri iyi minsi itambutse, ariko urabona ko hari ikintu M23 yarisa naho yahagaritse cyari giteye impungenge kuri we. Byanze bikunze ashobora kuba hari ingamba nshya ashaka kugirwa inama n'abamurenzeho. Yego, nibyo tugiye kugaruka ku kantu ku kandi kuri operation ziri kugaragara maginga ya mu bice n'ubundi bikikije Uvira. Ni mu gihe nanone imirwano ikomeye ikomeje kuba mu Minembwe. Turareba ibyo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yategetswe, nimba biri bumushobokere mutwemerere rero byose tuze tubivane mu mpfunyapfunya tubibagezeho mumenye akantu ku kandi. Nge muri kumva n'ubundi ndi Damien Umugisha. Yego, na Habinshuti John. Nibyo, ni nk'ibisanzwe, nta kindi rero ni ukubashimira inkunga mudutera, mwe mwahisemo kubana natwe, ariko n'abaje bashyashya ikaze, reka tukwifurize gukomeza kugumana natwe, ariko nta kindi usabwa, ni ibintu byoroshye, ni ukureba munsi ya video ugakora kuri subscribe, like, share, bityo ukiyongera mu banyamuryango ba Kigali Real News. Ikaze rero nanone mu makuru agezweho yo muri iri joro, aho ubona yuko ibintu byahindutse. Aba local informer abaherereye muri biriya bice badutangarije ko maginga ya ibintu ari ibicika mu bice byo hafi na Uvira neza neza, aho imirwano kuva ku munsi w'ejo ikomeje mu bice n'ubundi bya Kiriba, Runingu, ndetse ukabona ko ngo byatangiye gufata Sange. Ubona yuko FARDC ikomeje imirwano ikomeye. Ibi byose byatangiye n'ubundi igihe umujyi wa Uvira wasohokwagamo na AFC ukinjirwamo na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo. Ibi byatangajwe n'ubundi na guverineri wa Sud Kivu wimutse i Bukavu akimukira muri uriya mujyi wa Uvira, Jean-Jacques Purusi, aho yatangaje ko n'ubundi igikorwa agiye gukora ari cyo kuba yasunika abo bahanganye aribo AFC ndetse na Twirwaneho, n'ubundi ino Sud Kivu agakomeza kuyishyira mu biganza bye, ariko bikaba bikomeje kumubera bibi. Akaba ariyo mpamvu ubona ko ibyo yavuze yatangiye kubishyira mu bikorwa, n'iki cyizere bafite cy'uko batangiye gukora ibitero nyuma y'aho n'ubundi bakupiwe komunikasiyo y'ikirere, kandi mu kirere ariho bakuraga imbaraga zo ku mirongo y'imbere y'urugamba. Bwana Habinshuti, urabona ko byanze bikunze barasa naho bari gushaka imbaraga zabo za nyuma, kuko urabona ko niba bateganya gutanga uriya mujyi, hari agace barimo urabona ko gafunganye. Ni uburyo bwo kugira ngo barebe ko babasha kwagura akagira ibirindiro bigarurira biri ku ruhande rwa M23. Rero byanze bikunze barasaba imbaraga zidasanzwe, kuko urabumva ko barasa n'abarwana nk'ibyihebe. Baramutse batabikoze muri iki gihe, zirangabo za MONUSCO zikaza muri uriya mujyi, urumva ko gutsindwa kwabo icyerekezo ni muri Uvira, ariko bakirwa n'ingabo za MONUSCO. Ntabwo ari bimwe byabo by'uko ubu batsindwa bajya ari igice bagenzura, bahunga bagahungira i Burundi. Icyo gihe bazaba ari
abakiriwe n'abahari nyine urumva ko nicyo kintu basa naho bashaka kwirinda ko hariya ahantu basigara bari ahantu hafunganye, bari mu buryo bwo kwagura ku buryo kiriya gikorwa kizajya gukorwa bafite uburyo bahagaze mu birindiro byagutse. Nibyo ugenekereje, ndetse urabona ko na AFC yashakaga kwinjira mu mujyi wa Uvira, ndetse ukabona yuko bitagenze neza bitewe nuko habayeho kongera imbaraga mu bice bya Minembwe hari kombi ikomeye. Akaba ariyo mpamvu ubona ko AFC isa nkaho yacitsemo intege gake, bigaragara ko n'ubundi bitari bworohe kubera yuko Croatia bahanganye nayo iri kureba buryo ki, buri kote irashaka buryo ki n'ubundi umujyi bazawuha MONUSCO n'ubundi bafite ibice barimo, ndetse bakanawiharira, bamwe bakanasigaramo. Urumva ko aribwo buryo imirwano ikomeje kuba muri biriya bice. Akaba ari nayo mpamvu ubona FDNB na FARDC bakomeje kugaba ibitero kuri AFC, nubwo bitari kuborohera. AFC iri kubatsinda ku rwego rwo hejuru. Magingo aya watubwira uko bihagaze muri iri joro, ndetse ukatubwira uko byifashe muri iriya misozi ya za Minembwe, aho nyuma y'aho bafasha abasirikare benshi matekwa, ndetse n'umusirikare ukomeye w'u Burundi. Urabona ko FDNB ishobora kuba yagize icyikango gikomeye, ndetse ubona ko kuri front line bikomeje kugaragara ko bakomeje gushora abacanshuro n'abamayimayi aba FDNB, bivugwa ko bashobora kuba bashaka guta urugamba. Niko biri kuvugwa cyane, kandi urabona ko byanze bikunze rusa naho rwababihanye. Urumva aho umwanzuro ubereyeho uko kara gace ka Uvira kagomba guhabwa MONUSCO. Urumva abarundi barimo nta yindi position bagomba kwerekezamo uretse abari muri kiriya gice kirimo urugamba muri iki gihe, cyangwa se kuba bataha baciye ibikoresho yenda biremere badashaka gusiga muri kariya kantu ko hagati. Rero urumva ko byanze bikunze ntago wakumva ko kiriya gice cy'inyuma mugiye kucyamburwa muri buriya buryo, kandi aricyo gice gikora ku mupaka ujya iwanyu, ukumva ko hari umurundi wasigara muri iriya komba wishimira ko yaba hari. Nawe urabizi neza ko iyo urwana uba wisigiye inzira uvuga uti biramutse byanze na byagenda gute. Urumva rero muri kiriya gice niba MONUSCO iri hariya, ntago ari inzira yizewe 100%, kuko ntago bazi uburyo MONUSCO izahayobora, ifite politiki zabo, ifite na strategy yayo, ntago bapfa kuyizera. Niyo mpamvu ubona ko abari ku rugamba imbere bafite impungenge zo kurwana intambara, abona umutima utari hamwe kubera icyo kibazo gishobora kubabaho nyuma y'uko MONUSCO yaba muri uriya mujyi. Yes, nibyo. AFC ikomeje kubaka uburyo bwiza kandi bwizewe mu miyoborere muri biriya bice, aho berekanye ibiro bya guverineri n'ubundi wa Sud Kivu. Urumva ko Sud Kivu igiye kujyamo abaguverineri babiri kuri kote ya Kinshasa na kote ya AFC. Ubona yuko AFC ishobora kuba nta gahunda ifite yo kuba yava muri Sud Kivu. Ni ikigaragara. Bakaba berekanye ibiro bya guverineri wa Sud Kivu. Uyu guverineri kuba atamuzi bamwita Patrick Busu Bwangwi Nshomba, akaba ari we urangaje amatware yo muri biriya bice, mu bice n'ubundi AFC yamaze kwigarurira. Birumvikana ko bagomba kugira guverineri wabo. Ntago kiriya gice ari cyo gutakaza, kuko ugereranyije nuko kingana urabona ko igice bagenzura ari igice kigari cyane. Hose urabona nk'umujyi, umurwa mukuru w'iya ntara ya Sud, urabona ko ni umujyi ugenzurwa na 23 ku bikorwa byose. Urumva guverineri agomba kuba ariho, ntago batamushyizeho kwayobora. Urumva nawe ntago abaturage babahaye uburenganzira bwabo. Yes, nibyo. Biragaragara ko imirwano yahinduye isura kandi yahinduye icyerekezo, aho ubona yuko nta limite y'imirwano kandi igiye gukomeza, nubwo Antoine Felix Tshisekedi yari yagiye mu gikorwa ngo cyo gusengera igihugu, ariko akaba yahuye n'abadiplomate bo muri Amerika, bakaba bamutegetse ibintu bikomeye, aho nakubwira ko bamubwiye ko kugira ngo umutekano bawucunge, ndetse no kugira ngo bafate biriya birombe yaba yaratanze muri Amerika, bamusabye ibintu bikomeye bidashoboka ko atari bubashe kubahiriza. Urumva kuba bamusabye guca Wazalendo muri biriya bice no kwirukana FDLR ni akazi katoroshye. Urabona biri bushobokere
Kisekedi kwirukana abawazarendo bamaze kwiyubaka mu bice bigiye bitandukanye na FDLR? nta mutwe n'umwe muri kiriya gihugu cya FARDC, nta kimwe, nta mutwe n'umwe ushobora gusenywa na leta ya Kisekedi abyikoreye ku giti cye. Impamvu ifatika wenda watanga ni iyihe? Birashoboka ariko kuko leta ni leta, bafite igisirikare. Numvikana igisirikare kirahari, erega hari ibyo gikora bitewe n'icyo ari cyo ibintu ntibigerweho. None se ubu intambara bahosheje inshuro nyinshi zingana iki? Ariko bari zo batsinzwe n'izo batsinze, umbwire ngo nyinshi ni izihe? Iriya mitwe iba muri kiriya gihugu ni imitwe ikorera ahantu henshi kandi ni migari, iragutse. Rero mu bushobozi FARDC ifite nyiziho, nta wundi mutwe yajya gushyiraho umutima ngo iwurase nk'uko yarashe M23, kuko bariya ni abanyagihugu nabo babamo, batuye, bafite imiryango yabo kandi bavukiyemo bamaze igihe. Rero ntago yajya gushora amafaranga angana n'ayashoye kuri M23 ngo igabe ibitero kuri biriya yende bigaba kuri Wazarendo cyangwa kuri Mai Mai. Uzi ko Mai Mai ziriya zimaze imyaka irenga za 40 ziba hariya. Ntago ari uko ikora ibintu leta ishaka, ariko leta ntiyigeze ibasha kubahosha, kandi bose bakora ibikorwa by'ubwicanyi, ubwambuzi n'ibindi bikorwa bitari byiza. Mai Mai ntiyigeze ivugwa, imitwe bashyize ku rutonde n'ubundi ni umutwe wa FDLR ndetse n'abawazarendo. Nakubwiye ko Mai Mai yo burya nta kibazo cyayo iba ifite. Inshuro nyinshi Mai Mai ikunze gukora ibikorwa byo gusa naho yirwanaho mu gace kabo nk'uko twirwanaho imeze. Ariko ibikorwa bibi by'umutekano muke, ubujura, kwica, viole byibera muri Wazarendo na FDLR. Niyo mpamvu uri ari imitwe ubona ko n'isi kuyimenya byoroshye, kuko bahazi ibyaha byabo. Kiriya ni igihugu iyi miryango mpuzamahanga ikoreramo, ibabona buri munsi kandi izi amazina yabo, izi n'abo ari bo, barira bazi n'ibyo birombe ntago babasha kubicukura. Iriya mitwe ihari niyo mpamvu ubona ko bamushyiramo ngo kuraho ibi tugufashe ibisigaye, kuko bazi ko M23 ni umutwe ufite politiki ihamye nzima. Ntago ari abantu bajyana mu biganiro ngo ubure kuvugana nabo. Ubu Wazarendo mwaganira gute? Ntago mwashyikirana kuko nta organization nzima bafite. Nibyo rero ngibyo ibyavuye mu rugendo n'ubundi Kisekedi yagiriye muri Amerika, ndetse n'umudamu wiwe. Urumva ko bitari buze koroha. Ibi byose biri kuba nyuma yaho n'ubundi AFC itangaje ko biteguye guhangana na Kisekedi. Ibitero byose by'indege ndetse n'ibyaturuka Kinshasa, ibizava Burundi, ibizava hehe, byose ngo biteguye guhangana nabyo. Ibi biri mu byatumye Kisekedi nawe asa nk'umuntu usa nkaho acanganyukirwa. Yari yizeye ko bari buhite bamwemerera ko n'ubundi imirwano igiye guhagarara, ariko magingo aya nubwo yari yagiye mu nama, ariko nawe yakomeje kwenyegeza. Bwana Neva Evariste Ndayishimiye nawe ari mu kaga. Avuga ko afite ubwoba bwinshi bitewe n'uko ikibuga cye cy'indege magingo aya ikoranabuhanga ari kubaka cyari gukunda. Ni ikintu kiboneka ko bamugabye igitero simusiga, kandi urabizi ko kiriya kibuga cya Bujumbura cyakoreshejwe cyane muri kara gace k'amajyepfo, mu buryo bari bafite intego gusa naho barimbura kara gace k'Abanyamurenge. Urabona ko byanze bikunze bagigabyeho igitero cy'imbaraga kandi gifite isomo kuri we, ari byo bituma kangarana, kandi urabona ko no koko ntagatekanye muri iyi minsi. Nijoro rero rigaragaza impinduka, aho abaloko informa tumenyesha ko n'ubundi imirwano ubona ko harimo kwimura abasirikare mu makaje atandukanye. Ubona yuko n'ubundi imirwano ikomeye nubwo imaze iminsi iba mu Minembwe. Nakubwira yuko magingo aya no mu bice bya Kiriba hafi neza n'umujyi wa Uvira imirwano irimbanyije ndetse ni kuva ejo. Aka ni agace ubona ko gasa naho karimo ikotaniro muri iyi minsi. Ntago uriya ruhande ruri kuri gavumenti ya Kongo ntago ruryamye, rufite impagarara cyane kuba hari ahantu batabashije kuba bahagura muri iyi minsi. Urabona ko ni ikibazo gikomeye kuba bumva kuri ya mujyi watangwa. Ni umuntu wese wabitekerezaho, bari kubikora nk'abirengera, kandi wumvise neza ko force nyinshi zihari ari special ya Kongo, ari wo mubare munini uhari. Urumva ni abanyagihugu babikoze nk'ibyabo n'abacancuro barimo, ariko urumva force ihari y'abaFARDC ni umubare munini wagutse, ushoboka ko ahari nta mu special n'umwe wabo uri mu zindi nshatari hore.
mu buryo bwo kugira ngo barebe ko hari icyo bakora, bahagura ibirindiro bya hariya, byibuze basigare baharyamye ariko bavuga bati dufite agace tugenzura kirindiye umutekano bitewe n'igice karimo. Urumva rero ni imbaraga nyinshi, kandi urumva kugira ngo bajye kubona uburyo bagura kari agace kuri M23 nayo yariye karungu muri iyi minsi, urumva ni ibintu bitoroshye. Nibyo rero ngayo nguko ni imirwano ubona ko ifite gahunda, kandi ubona yuko ku mpande zose basa nkaho bari guhatana bitewe nuko ari AFC irashaka umujyi wa Uvira, ndetse n'aba FDNB na FARDC bakomeje gukenera kuguma muri uno mujyi wa Uvira, nubwo Croatia ihanganye na AFC ikomeje guhura n'ibibazo mu ma deployment, byabaye imbogamizi kuri Croatia ya FARDC, aho nyuma yaho n'ubundi hajemo kuvuka ikibazo gikomeye cy'uko bashakaga gukora deployment, aho haje amato y'aba-TPDF yaraje gutanga umusada, ariko byavuga ko yarizanyemo n'abasirikare akaraswaho na AFC. ubona yuko ibintu bikomeje kugorana, bikomeje kuba bombaradi. Ni amakuru yaragezweho muri iri joro, mutwemerere rero tubifurize kuyumva neza, kandi tubifuriza ijoro ryiza abaryamye, abari mu kazi. Ndabizi mu bice bitandukanye hari ababa bakiri mu kazi, tubifuriza kugira akazi keza. Aho twumva barwaye batameze neza, nabo tubifuriza kwihangana. Nyamuna tubabwira ngo urukundo ruganze, urukundo ruriho, ntago izi ntambara ziri kuba zakabaye zibaho. Bana bishuti, reka tubifurize kugubwa neza ano masaha y'igicuku. Yego, ijoro ryiza, baruhuke neza, kandi tubifurije umutekano. Yego, murare neza.